কোন মেডিকেল কৰিছে না নাই কৰিছে মেডিকেল কৰিছে কালি ৰাতিপুৱা যোৱা ঠিক আছে এতিয়া বেলেগ এটা জেগাত আমি ৰেডি হৈ আছোঁ বেলেগ এটা ফটো আহিছে হ'ব মালপানী ক'ত পাত্ৰ মালপানী ক'ত পাত্ৰ আমার তো জানা গেছে তেল বেশি ছাৰ এইটো এতিয়া লৈ লওক কালি যাব নহয় পাছত কালি মেডিকেল কৰিছে না নাই কৰিছে মেডিকেল কৰিছে কালি ৰাতিপুৱা যোৱা ঠিক আছে এতিয়া বেলেগ এটা জেগাত আমি ৰেডি হৈ আছোঁ বেলেগ এটা ফটো আহিছে হ'ব মালপানী ক'ত মাত্ৰ আমার তো জানা গেছে তেল বেশি ছাৰ এইটো এতিয়া লৈ লওক কালি যাব নহয় পাছত কালি गुन गोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय गुबुन गुबुन डिप्लोमा इन्जिनियारिं डिजाइनार आरो PhD डिग्रीफोरनि थाखाय क'क्राझार CITआव एडमिशननि अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनाया जागायबाय गुबुन गुबुन आयदानि डिप्लोमाजों लोगोसे बेचलर अफ टेक्न'लजि बेचलर अफ डिजाइन मास्टार अफ टेक्न'लजि मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्री खालामनो हागोन मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेशना थुंगेगोन जुन दाननि 8 खालाराव एडमिशननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन आरो जुन दाननि 25 खालाराव PhDनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन अनलाइन रेजिस्ट्रेशनखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन